Tiga minanyi yake ikatlo no rakwa fatfatek. Mga kakteg, jinyo ngakdayawo kami minyowa mangnanawo. Tawo mangnanawo so tawam raku-raku pawo uyan na nyiranyi amataduto. No simiraratan sira, kano di mangnanawo atawo. Abu jatan yawo, janyi malaso faray. Am utawo di mapotwaw so maragata ciring manuyungo akmansang abuso karatan. Do kapakaprat na do lilana kano kataw-taw na. Utapa ngayon so uvido ngunguyno baka ipakatayid tado baka umunot daten. Naknak menyo palawo afang. Tanayara ko kafafang na. Yana pafiu-fiu teno rakwa pagpagdo karakwano awa yali kisawin o sa filak na ya sumafilak siya do na angangayan. Yakman siyang ulila tatawo. Tanayali kiyam yatiwarawo na patwawon achiring. Naknak menyo palawo apoy. Tanaali kayo apoy amlila tunalana tapawo rakwa kagasan. Ulila taam akman rana so apoy. Ulila ranaya ni maragat na do pifungufungwan ta. Taya mapatwaw so akmay lila no apoy do kararatan. Ayam ragat so kangangita. Katengano tawo makakade. Nyamamawag ni amatadoto. Ayitalamurong. Ayananawon. Kakwakwano masusurdia umalalam. Akano maiya sa salap. Akano fule. Akano amwamong ayada mananawo. Ang ulilano tawam abuwo makananaw siya. So ikati maragat no lilano tawo jananawo. So ikano yung naakmay makawakwak so tawo. Tamo annanuuden wo lilata si amataduto panyisingan ta. So tamo pangafayan no lilata so tawa yamamawag na ni amataduto. Akman siya so kamamaganan. Yasa kang nguso tawo nyayapuan no tasaraya ni amataduto. Tapangafayan so tawo. Mga kakte, tao siya wo kamirpirwa tapa mapatwaw no lilata so maragat. O at budam di fuyog dang mo makupada kano magani na maranom. O at siyayi mga kakte di meya shiso finefeng. O farachinokam di meya shiso anyoy. O at tawam di fuyog dango matafangaranom. Sino di nyo wo yamatan nga tawo. No simianam apya-apya o kapabunasonakam na mapifareso apiya farey. Amno simiendo ununod nyo so manginanagat akano masichakawuya akano mararatanam di kamo na maparway so nakam. Tao siya wo kapakatanatan nyo. Tawak maranasang atanangam beken na apodo tingato. Ta apodo tawodo tiragam. So ikamo nga nainado karawan akano kalamsuyanyi satan. Uyan na nano manginanagat akano mararatan mano yung kiyanado ununada no mirafur-afur afare. Akano makakadea raratan. Uapuranado tingato atanangam umanumana fareyam di may limutang sunakam.
utumento nam mapipapyaso ununod no tao. Api yawo na kemnado ica tatawo na. Di mapakarang sunakam, mga rilaw so tao. Abo maragat do ununod na. Di mapitsakaban so tao. Di mga lalas. O makakaday api ya variam, akmaniya sino ni pamuwa nanawunyi mataduto do ununod no tao. Mapipapyaso ununod da kano ica tatawo da.